खुरमजरी ISTV के पाव में ताबीर सिंबु तराम नौसरी अहमद मरूब पाव चाम मरफू सुबा महाराज गंभीर सिंह लेखिदबगी निंसिंग थोरम पांथोखरे महाराज गंभीर सिंह आगे निंसिंग खुबम लम कोइबसिंग की पुनिंग सिंगसिनबा मफम अमा ओइना सेमगलगने हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखरे तरा तरुक सुबा भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल की सरुकमा ओइना समुसंग लेबा कोर्स फेस्टिवल होखरे अमदी हाना मिनिस्टर ओइरंबा सैमुअल जेंडाई नागा पीपल फ्रंट की हेनरी पाउटेल अमदी प्रोफेसर एन जयकुमार बीजेपी याउखरे पाउ संदुन पिजरी आर्यन कल्चर की मखाद लेबा स्टेट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कांगला फोर्ट बोर्ड न सिंधुना महाराज गंभीर सिंह चाम मरफू सुबा लेखिदबगी निंसिंग थोरम लंगथवाल लेबा निंसिंग खुबमदा नसी पांगथोखरे थोरम असिदा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबी वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार मिनिस्टर आई हेमोचंद्र MLA RK आनंद MLA कराम श्याम MLA अलेक्जेंडर पाव अमदी MLA P ब्रजेना थोरम पुसिंगोइना सरुया के महाराज गंभीर सिंह अमसुंग नरसिंह अनिगी फोटो द लैसु कटपगलोइना सही तरेट कुंताकपद लैखित्रबा लमदमसिगे अथौबा अथौबिसिंग मफमदा इकाई खुमनबा उठके थौरमगी सरुगमा ओइना चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबीना लुचिंगदुना सही तरेट खुंताकपदा लैखिद्रबा अथौबा अथौबिसिंग मफमदा तरपन कटके लोइनना महाराज गंभीर सिंहगी निंसिंग खुबम अमसु माइखुम हांगदोक्तुना मियामदा खुसिनके वांगांखिबसिंग फोंदोंनखिबदा इतिहास का सागोनब मफम अमा ओइरिबा कांचीपुर के अकोइबदा सरकारना अखन्नब मिटिंग संगदुना सेमगत हानिंगे मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस मनुंगदा लेरिबा गंभीर सिंहगी कोनुंग ओइरंबा चिंगदा आर्मी लैसिलिबा असि अथुबु मतमदा होंदोक हनिंगबगी अपामबसिंग फोंदोंनके गंभीर सिंह महाराज असि धर्मदा मिचंग मिखाई नाइदबा जात कुचु खेनबा लैतबा यामना अफब निंथौ अमनि हाइना सिंथानके माकना मणिपुर लेवी लिंखतुना मणिपुर की आवासिंग तानथुखिबने माकी मतिक मगुन असी नुमित थाना लैरिबा मखै फुरुप असिना खक काउबा ngamlaroi haiba wafamsing thamnaki जिगेस होइना सरुग याखिबा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबिन हाइखिबदा लैबाक असिबु चाउखटपा मिखा पोंदबा लमदम अमा ओइहन्नबा होनबदा ngasiगी मिरोलना चाउरबा थौदांग लोफम थोइ महाराज गंभीर सिंहगी खुबम असी मणिपुर की इतिहास का सागोन अदुना लाक्लबा यामना मरु ओइबा मफम अमने हाइना नहुनना निंगसिंगकी मसिबु सेमगतनबा होनबदा लमगी अवाबा क्या मायोकनकी हौजिकति चपचाबा मफम अमा लैरबनिना मरि लैनबा मिनिस्ट्री दा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेमदुना थाखरे भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी की मखादा इम्फाल की मोरे फावल लंबी पाक्थोकपा अमदी अतई फहन्नबगी थबकसिंग पाइखटपगी मनुंग सना महाराज गंभीर सिंहगी खुबम असिसु टूरिस्ट स्पॉट अमा ओइना सेमगलगनि हाइके हेन मपुंग फाबा हिस्टोरिकल प्लेस अमा ओहन्नबा होनबदा प्रजा मियामना मटिंग पांगबिउ हाइना चीफ मिनिस्टर अपील तौखे इम्फाल दगी हाइदरपदा मथंग मथंग लेसांग हिदेन गंभीर सिंह महाराज की समाधि सुमाइ तौदर मथंग मथंग अखोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा भारत सरकार की लुक इट्स पॉलिसी की मखादा सिदगिना अखोई इम्फाल दगिना कनो फावबा अखोई मोरे फावबा पाइखलकदोइबा लंबी पाक्थोकपा मसिगी ब्यूटिफिकेशन अतै अतै डेवलपमेंट मयाम लाकदोइबा सिदैदा अखोईगी महाराज गंभीर सिंहगी समाधि असिसु अखोई अचौबा टूरिस्ट की डेस्टिनेशन अमा ओइननबा अखोई सेमगतननबा ए तौजरी हाइदना मयाम पुरौकी मफमदा ए थमजरी मणिपुर पीपल्स पार्टी नसु महाराज गंभीर सिंह लैखिदबगी चाम मरफू सुबगी निंसिंग थोरम पार्टी सिगी कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखरे थोरम असिदा पार्टी की प्रेसिडेंट एन शोभा किरण लुचिंगदुना लुचिंगबा सिगी मफमदा हाई लेकतुना इकाई खुमनबा उठके गंभीर सिंह असि मियाम अमसुंग मणिपुर की दमकता तोरमबा यामना सिंथानिंगाई ओइबा निंथौ अमनि हाइना वांगांखिबसिंगा फोंदोंनके स्टेट सरकार ने पांथोक्लिबा महाराज गंभीर सिंह लैखिदबगी नुमित जनवरी की तांग 5 मणिपुर की इतिहास की यामना मरु ओइबा नुमित अमनि हाइना मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन की हानगी मेंबर ओइरंबा नोंयाइना फोंदोरकले गंभीर सिंहना ब्रिटिश सरकार की मतेंग लौदुना निंथौ मचासिंग अमसुंग जोइजाइ नरुरबा मणिपुरी सिंह पुनसिंदुना आवासिंग निंथि टुरेल फावबा तांथोके ट्रीटी ऑफ यांडाबोदा मणिपुर की निंगतंबा सखंगबगा लोइनना काबू वैली हंजिंदुना लंथबाल कोनुंग ओइदुना मनिंग मखा तंबा लेबाक अमा ओइना सेंगबटकी मणिपुरना ब्रिटिश की मरुब मपांग ओइबगी मतेंग लौरुबगी खुदोंग चाबा कानाबा येंगदुना ब्रिटिशना नेगोशिएशन अमा तौदुना स्क्वायर माइल लिसिंग तरेट पाक चावबा काबू वैली एग्रीमेंट अमगी मखादा ब्रह्मादा
थागी सिका चंगा मणिपुर पीदुना लिसिंग चनिपान कुंट्रा मरीगे जनवरी टांग मपंदा सांदोकी नुमित असिदा महाराज गंभीर सिंह मथवाई नुंगाई तदुना लेखिदे सेंपम असि ब्रह्माना मणिपुर ब्रिटिश की खुटांगदा लिसिंग चनिपान कुंट्रा मरी दगी लिसिंग चमापन निम्फु तरेट फावबा पिरमी मणिपुर निंथि तंपाक लोइना लिसिंग चमापन निम्फु मापन की अक्टोबर की टांग मंगादा भारत दपुन खिबदगे ब्रह्माना खजना से लिसिंग चमापन निम्फु मापन दगी लिसिंग चमापन यांखै निथोय यांखै हुमदोय फावबा भारत सरकार पिरमी सेंपम असि मणिपुर यवखिद्रे हौजिक भारत सरकार मणिपुर की लम खजना असि फंगलिबरा नत्रगना फंगदबरा करम फिबमदा ब्रह्माना लम असि ब्रह्मादा लम असि पिथोखिबना हाइना हंगलगले मार्ग मखताना सुप्रीम कोर्ट की लिसिंग चमापन होमफुगी रेफरेंस केस अमा लैखिद्रबा भारत की प्राइम मिनिस्टर नेहरू ना वेस्ट बंगाल की बेरुबारी ईस्ट पाकिस्तान हाउसिंग बांग्लादेश पीठोक्लुबगी वाथोक्ता भारत की लम मिरैबाक्ता पीठोक्पा पार्लियामेंट खक्तना ngami भारत की प्राइम मिनिस्टर अमदी अतोपा कना अमतना ngamde हाइखिबगी बेरुबारी अमुक हना भारत हंजल हनकी हाइबा वाफमसु थमलकले मणिपुर की निंथौ अरंबा गंभीर सिंह लैखिदबगी नुमित निंगसिंग दुना यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ना मापलरक सुबा रिकंसोलिडेशन डे मणिपुर प्रेस क्लब ता ngasi पांगथोक्रे तौरमसिदा हाना मिनिस्टर अरंबा आरबी मिंगथिंग जलाडोंग यूनियन के प्रेसिडेंट अमुकामई यूपीएफ के प्रेसिडेंट बीएम याइमा अमदि तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी के आगे लुचिंग कियाना सरगा की आरबी मिंगथिंग ना मणिपुर ना अवागी मकुता माइथि की बासी मतम अदुदा अवा हाइबा जाति असि यामना शक्ति लेबा कांगबु अमनी मखोइना लान थेंगबा हाइबसी अराइबा नते अखोइगी अपुनबगी पांगलतना मखोइबो माइथिबा पीखिबने मसी अखोइना मतम पुंबदा निंगसिंगदबनी आइगी हाइबा वखल थादोकबा ngamlaba matamda अखोइ चाखटपा ngamgani हाइकी करप्शन की थक्तबगी वखल असि थादोकते मसिनती अखोइ लेपाक शेमया चुम एके के तोगे हाइबा नहारन ठोकदबनी मधु ठोकदबनी लेपाक करमोइन शेम ना पावर के टिकट तो गुम के कना सेव कदम नो मणिपुर से कुरान बा वचन की बात ये कोई तो रोय अशेम बद तो गदम ने लेपा की इंटरेस्ट तो गदम अशी कुंबा से कना की कुत ले न होय की कुत ले लेपा अशी कना ने सेव कदम नो आहन ने ए ने सेव कदम ए की मतलब चल पे न होय ने सेव कदम सेवन हौखिबा जनवरी की टांग मरी दिगे हौदुना जनवरी की टांग तरमापन फावा चथगदबा तरा तरुक सुब भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया की सरुकमो ओइना इम्फाल दसु खंगलबा ड्रामा तरुक फेस्टिवल असि दमक ngasi कोरस ता होख्रे फेस्टिवल से हौदोकपगी थोरमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबी वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार अमदी जैन डांस एकेडमी की वाइस चेयरमैन प्रोफेसर एन टोम्बी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी की चेयरमैन रतन थियामसु सरग्याकी फेस्टिवल से इजराइल जापान श्रीलंका कर्नाटका वेस्ट बंगाल अमदी महाराष्ट्र की प्लेसिंग उतकनी चीफ गेस्ट होइना सरग्याकीबा चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबीना आर्ट अमसुंग कल्चर हाइबसी संबल खादुना फाजिन पुनसिनुना थंबा याबा पोसक नते मसिना लोल फुरुप खेनबा मालेम की मियोय पुनमक पुनसिनबा ngame मरमसना मणिपुर की हौखिबा इंटरनेशनल अमसुंग नेशनल की थाकता मना लौरकलबा सिंगदा तुंगकोइबा पॉलिसी अमा सेमदना इकाई खुमनबा उतननबा खनबा हौरे अथुबा मतमदा मियामदा लाउथोक्तुना कानबा पिरगनी हाइके As Professor Tommy already mentioned, we are under active consideration like the sports talented, our sports lover, those who are getting their awards both national level, even in the international level. We are trying to form a rule for the arts and culture department, and also those who are getting award at the international level, what kind of our incentive will award to them from our state government. Gasi ahuba numita Israel gi the women who didn't want to come down to art haiba solo play amasu utki मणिपुर की राजनीति अमसुंग सोशल की लमदा संगनाइरबा मियोय
ngasi BJP de yaukre makoina party de yaurpada state ki president TS Sawana ayaba pikre nitai pa chutek to leba party ki office ta pangthoki ba pawgi mifam amada nauna party de yaurklaba sing taramna okay BJP da yaurklaba sing adudi hana cabinet minister oiramlaba Samuel Jendai ANPF Manipur unit ke advisory board ke member Henry Paute Professor N Joy Kumar amadi Manipur ke chief minister oiramlaba laikhidraba yang maisu seja gi machanupa sosu seijani Professor Naurem Joy Kumar na phongdokhibada BJP na India gi chawka thorang amadi miyam gi seba tawning bagi apamba laiduna party asda changbani haike amaromda Henry Paute na state ke president TS Chawba amasung national luchingba singda thajaba laibadagi party asda changlakpani haike TS Chawba na lakadoriba Lok Sabha Mikhal asida inner asung outer da BJP na akan balamba tawduna sit animak fangnana ba honagani haina phongdokki si option na maram horaga aikoi lakadawa election da yamna sauna mai pakon hombugi ashadu phongdok seri lakadawa 2014 na outer sukunar da BJP mai pakon habagi na choba sa Manipur Sarkar na Lokta ke akoibada ring road lambi ama semgani hariba asi pat asigi akoibada leiriba ngami amasung lomi singda gari saitheng pigani natragana piroi haibagi matangda miyamgi khanane no mifamama nasau Lakshmi Bazar da ngarang pangthukre Pedicom Viticulture Association nasau na sinba thoramasida Jila Parishad nasau gi member TS Dilip Panchayat ki pradhan amadi member ke ana sarga ki Committee Against Construction of Loktak Boundary Ring Road ki Secretary Heru Thaudamna Ring Road ki lambi ama semlaga masigi nageta foot nimpu pakpa ising khong thamgani hariba sarkar gi thawng asi yaningde masina mapung phana ising si thokpangam loi haike ising makhatuna hena awaba miyamna mayok nagini Center for Research Advocacy gi wangang loi jiten jumnamna Loktak asi akoibida tariba miyam gini adubu ngasidi sarkar asina lanai miui natragana company da pithok bahore masina akoibida tariba miyam gi hingbagi hak manghalle haike Sahi asidagi chanaba horiba amen torba land acquisition da balliba asi chada marfu miyam yadrabadi packet pangamloi haike environmentalist RK Ranjanna miyam da thajaba pikiba Loktak project na ngasidi miyam da onsinduna jare ngasi miyam gi yaifanabani hariba asi hayeng mangnabagi mafamama oigani Loktak haibasi miyam gi punsirolni masina aikhoi gi saktam sembalibani ngami amadi lomi singna masida tangjaraga macha masusing semlibani haike Lagliba Republic Dega Mari Lenana Tabak Thorum Amatada Dam College of Arts ki Student Union Sarugyarui Haina Union Asina Thadrop Chirolabana Kangalagli College Asage Principal na Union da Kariguma Wapamata Kangalamba Tauduna Republic Degi Mars Sports ki Matanga Notice Kudak the Toktuna Leramba Asi Yanglaga Thorumasi Yaudanaba Pirep Lowani Haina Union Asina Kangalagli Settle How Youth Organization Sinduna Ahanba Kilkong Lake the beginning Sing Thorum Sada Hills ki Manungsanba Dalu Glong da Pangthokre Tharumasida IFCD Minister Ngamthang Haukip Rural Development and Panchayati Raj ki Minister Francis Ngazokpa Thadau Tribe Council ki President Demang Thadau Susarya ki Laikhidraba Gilkhongi Ningsing Mitamda Laisu Katuna Ikai Khumna Butki Minister Francis Ngazokpa Tribal Singna Competition Taudana Kota da Thabak Changbagi Hainabi Laibasi Competition da Yausinduna Hena Saukhatnaba Honagadabani Haike Mai Masing Amadi Atai Hiram Kudimakta Kota Fanglagani Haiba Wakalonasi Thadokpa Matam Phongdoki Minister Ngamthang Haukipna Laikhidraba Gilkhong si Lisingama Chamapan Taraga Taret Tagi Lisingama Chamapan Marfudra Mapan Phawa British Kalantheng Nabada Manipur da Achoba Thodang Loramba Misakamani Maki Ningsing Thorum Pangthokpa Asina Lamdamasida Apunbagi Saktam Sagatpangamgani Haike Masugumba Pangthokpasina Ekoi Society da Henna Unity Development Purakini Habse Ithajbale MSF na RSS amadi Times of India Pausi da Manipur da boycott tawkiba adu Pausi asigi oinadi makhoigi chapchaba warol Phongdorpadagi Komthokre Haina MSF na ngasi Paumising Unabada Phongdokre MSF ki President Makata na Haikibada RSS ki oinadi Makata na Manipur da Lairiba branch Yauna boycott tawbagi Kongjangasi Adumak Satakigani Haina Phongdoki
मागी RSS की ब्रांच यूनिट सिंग बयाउन बोयकॉट तौरे खुदक्तको अदुगा टाइम्स ऑफ इंडिया दी हाइबा हमिन किबा की मतुंगिना टाइम्स ऑफ इंडिया दी मकोय हाइबा अरुण कुमार नागी वफम अछि तसेंग नमक अदुमक चुम्मी हाइबा वफम क्लैरिफिकेशन पिरकपदगी Manipur Pradesh Youth Congress Committee na National Youth Manifesto da hapnanaba Manipur gi naharol singi wakhalo launanaba paring naina satharakba consultation meeting gi aroiba mifam Congress babanda pangthokre mifam asida MPCC gi president su oidaba Deputy Chief Minister Gaikhangam Youth Congress ki president Amin Hussein amadi MLA Victor Kaising RK Anand Manga Wi-Fi amadi Parliamentary Secretary Amin Sasu Sarga ki Deputy Chief Minister Gaikhangam na narol haibasi mapung phaba miyoi amagi ahanba masak aduni tangkak asida soikrabadi miyoi adu punsigi oina soiragadabani maramasina naha singna section na khong thangba mathau dai haike youth type stage ase masi adolescent stage youth stage ase masi stage ani final touch or finishing touch ama pigada miyoi ge punsi sida mapung phaba oibagi loisilakbagi finishing touch tangkap tu dia. Ini youth sing importance. Ada nanti kuah lagi. Masalah kita payah mido payah dah. BJP Manipur Pradesh ki sports cell na sinduna party asgilu chingba amasung workers singi mipamama takel khongbal da pangthokre tharumasida party ki president TS Sauba MLA Oramba Mainam Borot RK Ranjan amadi O Male Susaruga ki TS Sauba na mathang thada Imphal da lakadoriba BJP ki Prime Minister candidate Narendra Modi na lamdam asida awanba mapurakna bagi miyeng thamli haike Bharat ki awang nopok state singda lakpa ma ki ahanba khongsat asi yamna maru aiba khongsat ama oigadori masi miyamna haraute amna omina si haike state asida amasung center da awanba amasu anauba sasan amagi tangai fadaba leire aikhoi gi hayengi khanba matik sabalu chingba khanba matam oire haike Sungli asam kali Manipur ani ka bekane ka mayana thara kai thok to bi le moya bu khangan bi ojari sami ya kai thajo bai di ya kai aruga mayna gi ya kai swara kan kai sam ko ko to bi ma ba aduni maya je moya vote bi je san da re ne aikhoi Manipur change mandaka we need change Bharat Barsha need change ani se change sakta wa are change to gana malaina dum phulo ambai chacharani Amukogi founder member Oramba Udoi Tongam ngasi nongalamdai da Tongzu part 2 boroi makhongda leiba masagi mayumda leikidre mak masagi chahi humfuni thoi sukre loinabi amasung machani lehori leikidraba Udoi Tongam lisingama chamapan yangkhai ni thoida Tongam maipak amasung Tongam Tombi gi machanupa ama oina taibang da khongdar khibani makna hingligi matamda All Manipur United Club Organization amuko linkhana ba honabada amadi samaj gi thabak thorum kya da achauba thodang loramba misak mani mak laikidabada tongan ba lup kya na awaba phongdorakle Udoi Tongam na laikidabada All Manipur United Club Organization amuko na awaba phongdokre laikidraba Udoi Tongam asi amuko semada achauba thodang lorakpa miyoi sing marakta amani luba sigi president mani khumana chair lauduna awangba thaki mipamama amuko gi office ta pangthokre mipamaduda luba sigi district khudimaki executive member amadi thaupuba singna laikidraba gi maphamda ikai khumna bu utki haire Mema Bibi Misiga Mari Lainana Sem Kiba JC Mute Singna Nasi SP Imphal Iski Office Kada Ilbung OCMD Additional SP Yauna Pamina Duna Yanaba Purakre Miata Sigamari Lainana Chenaba Mui Fare Investigation Satari Loinana Iron Gimatungina Chap Chaba Tabak Lokatkani Haina Tajaba Pirakpadagi Hayangdagi Kongjang Changsingani Haina Loki Bobare Badu Matam Kargi Oina Handokle Hari MSU na education da awan ba mapurakna ba sarkar gi mahilo sing hingat hanabagi pandam da oinam area da education development council sem khraba matung da kongjang asigi oina su council sem khre convener oina sapam ongbi bimola devi khanbaga loina na thau puga da bami oitara su khalle hari Kairak Bwagwai Hyanglam Amsung Lamjaw na Chingbagi Mapam Singda Laiba School Kiagi Mahiroi Singi Lamsa Sajat Sengbat pada Achauba Thaudang Loriba Sub Unit Troop number Taramari NCC Wagwai High School ki ANOL Santikumar transfer to Bidanaba Desam Kaksin Local Council na Thadok Pachero Lamana Mari Lenaba Singa Kangalagle
Ningtham matamda maru marang thariba singda hangam kobina chingba insang napi matau karamna thagani haibagi matangda nomagi oiba lomi singi training program ama Senapati district ki Saitu Gampazon block ki manung sana leiba New Kaitel manbidangasi pangthokre Agricultural Technology Management Agency Senapati district na sinba thorumasida SDAO Kangpopi and Ratan Kumar amadi Bongsangi Chief Health Kolumsu Sergyaki Atama Thawalgi Deputy Project Director L Sanato Amadi Plal Health Clinic Agri Department ki KS Nimai Chana Resource Person in Wangang ki Ratan Kumara Matamatam gi mahi marung manama sing thabagi matang dalomi sinda mabutana kanganduna hena sathuk puthokna ba district asigi mafam kya dasu awareness program sing pangthokani haike mafam sikhatana te akoina Kangpopi na koliba Saitu Gampazon gi mafam ayamba da pangthoi khalla Hungriba training and Hungriba comes and Chalaga when about Sahi Kuntra Nitwiki Kuntra Tret Longi Ling or get up in the PM Mangarang Midang Pung Mangarum Tabamatamda North Elsigi Lily Hotel Manakta Siduna Ledamle the PSC Masamamin Kangdonaba Imphal Police Station Gimusina Rimski Mok to Tamkre the PSC Finmanga Insi Nirum Wangi Kuchungawi Masapai Masam Sangi Asanga Machugi Salwarama Siale Arang Machugi Sweeter Malili Oitang Makuta Kuzi Taruksi Kanagamba Matana Tasiki Tang Tramatoi Fabgi Manunda Claim Tauradravadi and Matungina Aroba Matumangam Pamtolagani Haina Imphal Police Station Gi Osina Tadokba Zerolamana Kangalagli Lagba Waxing Tarani 20 Panba Yumsa Kesunamidasi Imoino Ahong Saubi Imagi Tony Zabagi Iratoni Yumtong Hupna saying na Chumna Pangtok Minaduna Imagi Tozal Tanduna Puning Setna Lantum Nihosi Haina Southeast Asia Cultural Organization Sikogi Cherolamana Kangalagli Imoino Irat Tony Bagi Tormasi Social Cultural da Yamna Wan Tokleba Haksin Loba Yaba Amani Hari Lamdamasi the Sahi Kiagi Mamangdagi Funga Lairu Pambi Imam Hapu Setna Nidai Numit asida yumthong kuding maira katpiduna chahong ahongba tangdu laitanaba thoni biu numit asigi ira thoni mafamda nat ki oiba isai jagoi nataba atopa jagoi isai sanabiganu lai khurumba lakpasina laibak laisa thinbiu amadi sindur nambiganu hari Lai Lapamda Hausi Amadi Lottery Tobigano, Fataba Chinjak Sabigano, Numit Asida, Lakpa Matamda, Miamda Apaba, Chokotpa, Ingtapa, Tangdu Laitaba, Hiram Kutimukta, Watapadaba, Seltum, Pagathanba, Miga Gimarata Apamari, Cecil Hanba Amadi, Nuaya Paba, Imung Manung. Imoinu Imana, Pidambiba, Oirasnu Haina, Cherulasina Makatana, Kangalagli. Landamasigi, Puya Mai Takibanumit, Amambanumit Haiduna, Sahi Kutingi Pangtokuna Lak, Pagi Sargoma Oina, Sahi Chani Marfud Manga Suraklaba, Torum Hangangi, Haijing Maiko Lokta, Pangtokani Haina, International Observation Committee on Puya Mai Tabagi, Convener, Amom Borina Fungdokre. Waimom Lekai de Leba, Pandamgi, Office to Pangtokiba, Paugi Mipum Amada, Bonina, Makataraduna, Lissing Machamapan, Humdra Taduktagi, Singsubab Akabana Luchinduna, Pangtora Kiba, Toromasi, Miam Hupna, Mapung Fan Bill, Janawari Tang Kunganitoiga Hona, Mahiros Amuba Base, Tetpa Yauna, Tongantoanba, Toromkia, Pangtokani. Paugi Mipamadu the Milalgi advisor, Nasepam Jumjau Su Sergyaki. Tarumasiki Pauzel Piba Poster Masu Fonki. All Manipur Progressive Farmer Association Gitaratare Suba Foundation Day, Churchanpur District Manungsanba, Fujo Jang Kulda, Nasi Pangtokre. Tarumasida Association President Joy Nomaitem, Kulgi Chief, Tawel Makong Su Sergyaki, Association Maikadi Kunjas in the Kudo Porkia PK. Joy Nomaitem na Haikibida, Lamdamasida Kundari Bakangu Kudimak, Nungsisana, Leminaduna, Ahen Masatok, Putok Minasi, Sarkagi Policy, Kiada, Sinjak Hongna, Fanganaba, Food Security na Marum Oiraga, Wana Surga Putok Riba, Laumi Kiada, Poning Huntabigano, Food Security na Ngamlaga Satrabadi, Suba Nomba Toktuna, Mui, Baikoi, Soidana, Awabakia, Mayok Nagani, Sakot Pagi Minda, Low Unaba, Lamsing, Losinba, Apabakong Nate, Labukanaba Kongzang, Kudimakta Lup Asina, Agamamateng Pangani Haiki. Maduda powerful wakalon to the Koidana City, Mangalama Lazana, one of us Haru Sing Asa, Menkatnava to Kayobatai. When you could be Labu Sing, I could Amersin and she would sing. Lagliba January ki tang tramathuida ahanba Manipur Rifles ki parade ground ba pangthokadoriba Rovat Nauremgi Manipur Fashion Extravaganza gi sarugyagataba singi sem sabagi thabagyamna kana chatari Imphal Hotel da model singi choreograph ngasi rehearsal tokre hariba Fashion Extravaganza asida tongan ba prithibi gi masung nairabi model kiana sarugyagadori
United Bank of India ki makada ultra small branch thobal wangkhem na sinduna nomagi oiba miyambu selchum hai singna karamna season nagadagi haibagi matangda finance literacy program ama wangkhem community hall da pangthokre tarumasida UBI thobal branch ki makok thongba official kiana sarga ki Assam Police na KCP Lamphel gi Commander in Chief yauna Guwahati gi fare hariba mioi manga gi manungda khangabok makha lekai dagi M Mohen asi michamne mahak Guwahati gi gari lokthokpa chatkibani mahakpu athuba matamda thadu haina khangabok lamlong bazar da miyamna wakan mifam chatakre Mohen yum panduna samna hingjaba mioini mahakpu athuba matamda thadu piu haina mahaki loinabi gitana phongdorakli Gari jesa loboba kisna ki suti oyena Lasopa kama tongkara kana parakdari na agi laibe de thoki khudora mahadi misamne matani julaira National Food Security Act ki makada beneficiary sing masak khangdok pagamari lenana tongju kendra gi oiba mifam ama ningom thong kitna panungi mela lampakta ngasi pangthokre mifam asida MLA DS Bisorjit local body singi musing su serga ki MLA na January gi tang taramari fawagi manungda loisin gadaba beneficiary sing masak khangdok pa asida miyamna cooperation piduna mapung fana khangdok bangamna ba honamiu haiki my concern MLA jingna CR laurga akogi atai singsne loi member jila person member ne pradhan ne adagi ward ki member singsne sina akogi member ko helakanda committee ma constitute tawraga akogi punna akogi scrutinize tawminare harkanda nasagi haji date January 14 2014 da akoi submit tawchi habajini aduna mukha taba ini saida mayamgi duga akoina openly akoi member ge mayumda adagi JP ki mayumda pradhan ki mayumda MLA ki mayumda form thabadi tawiganu habaji mati sigi yam kana request laibanina Kurai Kendra gi oina committee asigi damakta Dr NGP Joybu chairman oina khankhre loinana Kendra asigi manungda laiba panchayat member khudimakpu committee ki member oina khankhre hari hojik sanabagi pau lowise Sanabagi Pau Pizari Yoga Physics Institute and Studies Manipur ki kulumdoi subamapo kumon thoronga mari lainana Mr. Moirang Khambada position taraklaba Institute asigi sanaroi sing okpagi thoromama uripok yambem laikai da leiba Institute asida ngasi pangthokre thorumasida Institute asigi President TS Samungo General Secretary Z Saitabama Founder Ananta Susarga ki Tharumda duna sarugya kibasna Mr. Moirang Khambada Master Overall gi title fanglaglaba Suraj Thoksom da yauna atai position fanglaglaba mioi tareta kudol popidura ikai khumna utki M. Rabichandra Memorial Football Tournament Eka Train Kongpal Semi-Final Zangre M. Rabichandra Memorial Trans Kiamgai na Sinduna Kiamgai da Sathariba Mangasuba State Level M. Rabichandra Memorial Football Tournament King Sanaki ba ahum suba quarter final mesta Eka Train Kongpal na LFC Texambu goal taramari trahum doidamai thi pikre Team animagna normal time da goal mari chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide to matung da goal manga chanabadagi sudden date Eka Train Kongpal na LFC Texambu goal manga mari damai thi pikibani tournament asigi aroiba quarter final match hayeng nungchil pung ani taba matamda Nazir United Ketrigau amadi RDD wangkhe ani sanagani District Sports Association Kaksing gi makhada Sena Athlete Organization Kaksing Gwari na sinduna Sathari Batara Manga Suba Sena Cup District Level Sub Junior Boys Football Tournament King Asisana ki bamesta Sena Athlete Organization na Kaksing Youth Welfare Union Kaksing bu goal anisno da mighty pikre Manipur hockey na sinduna kumalam paki hockey practice field da sathariba sei taramari makhagi nupa masagi herojit waribam gold cup hockey tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba mesta farm infal na KSSC common goal manga sino da mighty pk ani suba mesta ISAYV singzamai wangma Katri Lakaina YC
SLYL Kurai Larik Mamlekai Bugol Taramato Snoda Mighty Picre Home Subameski Sanakibada All Jiribam Sports Association SEYO Sinzame Ketri Lekaibu Goal Ani Amada Mighty Picre Hayang Nungtilpung Amataba Matamda Hanba semi final Mesta Hockey Union Larigam Lekai Amade KSSC Kongman Anina Sanagani Anisuba quarter final Mesta Nungtilpung Ani Minitra Taba Matamda ISAY Tiga CDO Jarangpat ke Sanagani Basu Kangabona Sinduna Satariba Tarani Tusuba State Level Open Debla Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament King Sanaki Hanba Mesta Lilong 11 KSU Kangabopu Run Tarukta Mighty Picre and Suba Ground Sanakiba Mesta KK Kiamgaina S2 Central Topu Wicket Tarukta Mighty Picre Unity and the Peasant Hyber Team the IMOL Student Manipur Sinduna Sandal District IMOL Daiwong Biles the Contrani to Suba IMOL Student Union Manipur Sports Meet Nasiti Hokre Hodopagi Torumda MLA Korungtang Amadi MDS ki Executive Engineer S Mantujir IMOL Amadi Asungi Election Officer CS Wunglai Lansu Sergaki Sports Meets Achida IMOL Student Union Delhi Amadi Greater Imphal Team Taramangana Nupamacha Sunupi Machagi Football Volleyball Amadi Track on Field Sepak Takraw Sergari Hodopagi Torumda Football Exhibition Me Sama Kunsuba Assam Rifles Amadi IMOL Local Club Anina Sanabada Goal Amamam Chanaduna Draw Setki Sai STC Hostel Tagelgi listening sumna Taramari Masung Taramanga session Gidamakta Sanaroi Low Nabagi Trial Come Selection Janawari Tang Mapandagi Taramanga Fauba Dongan Mapam Sing the Pangtolgani Hari Masana Sing Adudi Nupamacha Masung Nupi Masagi Athletic Nupi Masagi Football Nupi Machagi Handball Nupamacha Masung Nupi Machasingi Hockey Kabadi Amadi Zapak Takroni Hari Saruk Yaningba Sanaroi Singa listening sumna Tarahumdagi December Gitang Kuntrama Tui Faugi Manunda Sahi Tarani Toydagi, Tarani Pan Pawagi Manunda Labor Musing, Wigadabani Hari. Matang Tagi, February Tang, Taritagi Tarahumdoi Fauba, Tamil Nadugi, Jawaharlal Nehru Stadium Senai, the Pangtoka Dariba, Kuntrata Suba, Nupamacha Masunupi Machagi, Sub Junior National Volleyball Championship, the Sarugyagadaba Manipur Timgi Sanaruisin Kankre, Kalaba Sanaruisin Tasiki Tantaramatugi, Upung Tareta Bamatamda, Kumalapaki Outdoor Volleyball Court, Report Tonanaba Kangalagli. Thasigi Tang Kungani Toydigi Kunmari Fauba Kickboxing Training School Sector Sinduna Kunmatoi Suba Sub Junior Amadi Junior State Level Kickboxing Championship Sector Pangtolagani Kickboxing Association of Manipurna Affiliate Torobat Tongan Ba District Singi Sarugyaning Bas Chanaruisina Sarugyabi Yagani Hari Thasigi Tang Taramadi Kun Fauba Bhopal the Pangtokadoriba Kunmari Suba National Canoe Spin Championship the Sarugyaga Manipur team Nasi All Manipur Canoeing and Kayaking President Jotin Waikom Nalam Thakre Team Nasida Nupa Sanaroi Kungutaret Amadi Nupi Sanaroi Tarahumdoi Loinana Official Marina Sarugyari Areva the Maru Bapau Amukana Pizari Sama Marfu Suba Maharaj Gambir Singha Lake Dabaki Sing Thorum Pangtokre Maharaj Gambir Singagi Ningsing Kubamasi, Lam Koibasingi Puning, Singsin the Mamapa Mamoina, Sembelagani Haina, Chief Minister, Okami Bobina, Fondokre. Tarataruk Suba Barat, Royal Mahasab International Theatre Festival Gisaruguma Oina, Samusanga Labor Chorus Tasu Festival Hokre. Amadi, Hana Minister Oirama, Samuel Jendai, Naga People Front Ki, Henry Pautil, Amadi, Professor N. Joykumar, BZP the Yaukre. Nasigi ISTV Manipuri Matang Skalus Jare, Ming Tabir Basingu, Amukahana Kurumjare.